Rangsina College long admission kelongle tu puthot admission long pontulo USUKA BRC pen Assam CM Dr.Himanta Biswa Sharma amephi kekai Rupon ingjai abike ingbo Duarbagori Press Club pen kaipholangso alanksun kahumri Kardom nelibirta live thanbang phi sami rini mailin timongpi asnonang ton pen birta arjuponik tha Nijang karbeng long dong kamu kam rong supia long kedo Rangsina College loke Charlie klim somaratu admission long dun de tu pen kedam tang niphai crate rock pen crate roxy Rangsina Students Union KSA la pen osomar apia potu chelang pet pen kachesonga jaimek pedo po la so che song deng det pen aphi KSA meipu Samson Teron Rangsina College kongchunbang Dayanan be la pen ari sanghotu puthot Rangsina College Principal KAACCEM Dr. Tuliram Ronghang EM Richard Tokbi Lapen Education Minister Renuj Pegualo Memorandum Alo Pipa Jirdam Thu Labang Sosai Chok Det Penapi Puthot Kadok Kave Loke Charlie Klimso Maratum Admission Long Pontulo Lapen KSA Mepu Samson Teron Penta Lamthe Jai Pontu To Tangte Samson Teron Lamthele Arjuponsna Wothat lang sopen berta life apirong ke Rajiv Hans Kedam tang nili ni thomok tang Rangsina College long kaduk we parents guardian pen dang lok la union body tum pen kaduk we chitong pet pen si mai dolo dak admission kilong le phai bang phau thom so se do kong lang hala so ho kaching wai a nili tum samenang chitong do pen ha so mai long nil same chakang lo da ke doana students tum da kamade long thai test ta kapre ga dim stala so ke jog ya phani tum da anang bor idun po po jog la so ka chingwai chingsai phan patu minil tum wati rong sopi education minister Dr. Ronus Pegolong chetong dam no kichenga ko ke alang list me admission ke nong ke parelo po pining ma ke nang rap dun o thekhe det po alam sining list me chuning ri bare rapi bangan ke alang li Silchar University awai chancellor phansi phone lo telephonic conversation ji pulo ma selang li phan call bang ke copy pone alang li taka busy ne pen ma call deng de rapi pen bang ka fi registrar phansi call thora registrar phansi chingki ma se alang li pensi Litum memorandum ki pidam la supin pura lo long ka chuning ri ateng ben alang li sita melang lam than dun lo dak kisung ki boy lam than dun si ans ladak Rangsina College long sta mes sit pe bat thunang gi polang li hil ben chuning ri dun si university tum sta mela alang li minister sar ka chuning ri ateng ben deng pon pensi pini bang ke dak students atom phan admission bang ke offline bang ke non pakuri bom lo sitame kaduk we parents phan so admission ke long isalam pini dak pen wai dak ka pachini ni la hilo offline si non bang ke kadu we phanta en chodlang sitame portal bang ke close lang ate portal ke damtang 17 ar ni an se close check lo la so university ke amasi non bang ke 21 ar ni sive da phansi portal bang ke ako open thuji la ni sive da pha si laso prang da ke long lia tum an sitame la documents ke nang so dia tum an BPL le punon BPL kalia student tum le punon ala tum ke nang so da documents bang chok lim pen verified pa mi pen ka juma e je phansi tum pen pachini students la BPL la students ban ka ke joy pen si pipon lo I card ka silam fan po joy ni pen pharu sivel ke rung la pen ka prek bang ke union body tum bang ko pine union body fan pine pharu si pote lage no college long ta bang ki rung do hala bang ni tum pudun thabilo tame la college arona teng pen ki rung do na bang ke matro la pharu si lage I card ka silam fan si rung chalo Hormu hortar anam kiso singing longle phokai an pinlo Hormu hortar anam kiso singing longle ki phokai ben ke dukke laga raratum sung piklo Hormu hortar anam ki pajum ponje phan sai kideng pon thek thede da puthak ning ki pung chibaklang ponsi USUKA Bokolia Regional Committee pen pini Bokolia rong sopialong Assam Chief Minister Dr.Himanta Biswa Sharma lapen Food and Civil Supplies Minister Ranjit Das amephi kekai padupon USUKA long live Students Unity long live BJP go back Himanta Biswa Sharma go back Ranjit Das go back to hai hui ke hang taram ponsi sining longle paling lang hirpen kachisong par om prudlo BJP tum kaning je pon sabka sath sabka vikas sabka vishwas buke ke pacho bai thektik asonsi nang mandelo Hormu hortar anam ke so sining longle hokai pen ke dukelak rongada da tumke sung piklo ke wangji langar ni hormu hortar anam ke pajum ponje phan thangna da sai dengpon pe pulote
Democratic aron ateng pen intang rak kachesong padoji. Kachesong panohut suluk sodak dokok pulote BJP Sarkar atumsi adai chienangji pusi. USUKA tiripia maya maipu bibison teron pen perangkea thengno pangdak pon. News Desk Berta Live. এই সাহস কিয় বিজেপি চৰকাৰে তেখেতসকলে কৈছিল সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস কিন্তু বাস্তৱত আমি এই কথাখিনি আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই বৰ্তমান সময়ত আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধিয়ে দুখীয়া আৰু দৰিদ্ৰ মানুহসকলক কুঙা কৰি পেলাইছে আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰা সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ হোৱাৰ কাৰণে আজি আমি সন্মিলিত কাৰ্বি আংলং জিলা ছাত্ৰ পৰিষদ চমুকৈ উচুকা বুকুলীয়া আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত আজি বুকুলীয়া নগৰত আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী Dr.Himanta Biswa Sharma আৰু খাদ্য আৰু সামৰিক যোগান মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ পুতলিকা আমি দাগ কৰিছোঁ অনাগত দিনবোৰত যদি আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰাৰ কাৰণে তেখেতসকলে কোনো ব্যৱস্থা নলয় তেতিয়াহ'লে গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে আগন্তুক দিনত আমি জংগী আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম আৰু সম্পূৰ্ণ জগৰীয়া হ'ব এই সাহস কিয় বিজেপি চৰকাৰে Rupon ingjai abike ingbo det. Pai krepli arni wotarlangso omeka Rupon ingjai abike ingbo det. Bajaj Discover 125cc color ke black and white. Bangso pothak wotarlangso police station along lamhoi piponlo. Seta thangnada sai dengpon pedet. Lasi theklong abang link seta 6000788365 along birta pachini je phan. Baga hempu Rupon ingjai pen pachini pon. Wotarlangso pen Berta Live apirangke Rajiv Hanse report. Dolamara dungkido kaipholangso langsun along. Duarbagori Press Club pen pini kahumri padopon. Bangso langsun ke ningkan proxy playing pon tanglo. Kangri kangkrang pen kedam tanga porhut bang trok bang pu ar prandam nanglo. Langsun along ta ajahaga ronateng mate guidelines bi ponang jipusi. Duarbagori Press Club abutung atum ninje pon rinti. Hanboka pen Berta Life apirangke Robinson killing report. Labange rusit hing ban lason nitum dak bahini nambilo nitum phan. Stame nitum unan ke thanu lo. Ke thanum pen adek tunge lason kangri kangkrang bawang po patoite pen la rusit parje detisi labang so ghotona do koitilo. Labang ke nitum ineng nitum thai chine ta nitum phanange thanu na teng pulote dake kahar nu bangke 35-30 an bagdoji bisen than pachini. labang so karnu Pini Berta bangke labang se kangton poniklo lying bomb tha Berta Live.